Rezultate izrednih parlamentarnih volitev, ki jih je po referendumu o neodvisnosti razpisal Madrid, so v taboru separatistov sprejeli z velikim navdušenjem. Čeprav so Katalonci največ glasov namenili unionistični stranki Državljani, pa bo tabor zagovornikov neodvisnosti v 135-sedežnem parlamentu zasedel 70 mest in imel tako tudi absolutno večino. Štetje glasov je v Bruslju pozorno spremljal odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki izid volitev razume kot veliko zmago. I l'estat espanyol ha estat derrotat. Rajoy i la seva aliança i els seus aliats han perdut i han rebut una bufetada dels catalans. Han perdut el plebiscit que buscaven que els legalitzés el cop d'estat del 155 i Catalunya no ha donat l'ajuda per poder-ho fer possible. Rajoy s'ha enfonsat a Catalunya. Če je bil v zadnjih tednih Puigdemont v navidez izgubljenem položaju, mu je podpora separatističnim strankam dala nov zagon. Els presos han de sortir ja de la presó i el govern legítim ha de tornejar al Palau de la Generalitat, que és el nostre lloc, que és on ens volen els nostres ciutadans. Z rezultatom so zadovoljni tudi v republikanski Levici za Katalonijo. Stranka bo v parlamentu zasedla 32 poslanskih mest, 2 manj od Puigdemontove stranke Skupaj za Katalonijo. Ob rekordno visoki volilni udeležbi, ta je bila skoraj 82-odstotna, se v stranki sprašujejo, ali bo španski premier Mariano Rajoy tokrat spoštoval demokratična načela. L'ha de respectar, com a demòcrata l'ha de respectar. Nosaltres volem, com hem volgut sempre, una negociació política i democràtica. Retiri l'article 155, alliberi els presos polítics i asseguis a una taula a negociar, com li hem demanat sempre. Els ciutadans també han votat a favor de la via pacífica, dialogada i negociada. A pogajanja bodo izjemno težka, sploh ob dejstvu, da tudi unionisti slavijo zmago, četudi bodo v parlamentu v manjšini. Čeprav se zaveda, da bo oblikovanje koalicije zelo težko, če ne že skoraj nemogoče, je Inés Arrimadas prepričana, da so se volivci na volitvah izrekli proti neodvisnosti. Y ha quedado más claro, si cabe, con un resultado como el nuestro, con un resultado como primera fuerza política en Cataluña, que la mayoría social en Cataluña está a favor de la unión con el resto de españoles y con la unión con el resto de europeos. Y los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña, porque Cataluña somos todos. Na ulicah Madrida in Barcelone je bilo jutro po volitvah mirno. Običajni državljani ne verjamejo, da bodo volitve prinesle rešitev političnih napetosti. Negotovost med ljudmi ostaja. Sin darles la razón a unos ni a otros, a Cataluña le han hecho mucho daño con esto de la independencia. Porque todas las tiendas, si preguntas a todas las tiendas, están vacías porque la gente tiene miedo. Tiene miedo del gasto. Yo no entro ni salgo en temas de esto. Pero puestos a elegir pertenecer a un país, prefiero pertenecer a Finlandia o a Suecia, que ser independiente o ser español, la verdad. O sea, no es patriotismo, es que meterse en una batalla que se sabe que está perdida lo encuentro muy inútil. Katalonske volitve bodo glavobol povzročile tudi Evropski uniji, ki je gotovo upala, da bodo volitve prinesle rešitev politične krize. Rekordna volilna udeležba in zmaga separatističnega bloka bosta ideji o samostojni Kataloniji gotovo dodali kredibilnost.